पाउचेदी युमफम ओइबा मरोइबा पाउ खराब दे तौजरी सही निफु मंगादगी हुमफु मंगा सुबा फाउबगी पाउमिसिंग पेंशन स्कीम दे यहुलगने सही निफु मंगादगी हुमफु मंगा फाउबगी मनुंगदा लेबा पाउमिसिंग के मरकता पेंशन स्कीम यहुदबसिंग याहुनबदा स्टेट कैबिनेट आयाबा पीखिबगा लोइनना अतै वरेप क्यासु लौखरे तामेंगलोंगदा अनिरक सुबा ओइनंगासे पांगथोकिबा स्टेट पांगथोकिबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन प्रेसाइड तौबा स्टेट कैबिनेट की मिफमना मणिपुर की पाउमिसिंग की मरकता सही निफु मंगादगी हुमफु मंगा फाउबगी मनुंगदा लेबा पेंशन स्कीम यहुदबसिंग याहुननबगी वाफम कुमना खनखिबगा लोइनना अमुक खक्तंगगी कोमथोक्तुना याहुनबदा आयाबा पीखरे Manipur Working Journalist Pension Amendment Rules 2014 की मखादा आयाबा असि पीखिबने पनबजाबदी मतम खरगी ममांगदा सही निफु मंगा की मखादा लेबा पेंशन स्कीम याहुदबसिंग यावबगी आयाबा स्टेट कैबिनेट ना पीखिबगा लोइनना इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थोंगम बिस्वजिना पेंशन बुक्सिंग ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन दा खुसिनाखिबने ngasi nongthin pangthokiba state cabinet mifamna government of India dagi lupa crore 40.68 की grant की senfam phangnaba amade electric consumer sing da sa fanhanaba loktak downstream hydroelectric project की tariff unit amade lupa 4.38 oirambadagi unit amade lupa 4.14 da handhabada cabinet na ayaba bikhe था असिगी मंगा के अयुक्त टेम्पररी कैम्प दा लेखिदबा जुको की मई चाक पथौदो कन्ननबा अमगी मुथनबगी पथौ तौबदा यावबा NDRF की ASIN पिनोय मिथै की लोइनबे लाइश्रम विद्यापति चनुदा चानबा थबक अमा पीबा आइनसु मिफम अदुना यानखे मंत्री पुखरी दा ट्रिपल IT की नमक स्टेट ना पीखिबा लमसिंग अदु डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दा अमुक खुसिनबा आइनसु वरेप लौखे साजिंग दा लेबा रेजिडेंट कॉलेज गवर्नमेंट ना लक्ष्यन बदसु कैबिनेट ना याबा पीखे वेफ लिफ्टिंग गी कोस एल अनिता जनुपो माकी एसेटमेंट एकलका असिस्टेंट डायरेक्टर द प्रमोशन पीबा आइनसु वरेप लौखि हाइरे हंदक फंगदरिबा असेंबली सेशन द पब्लिक सर्विस डिलीवरी इंडस्ट्रियल सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम अमसु टैक्सेशन मेटरना सिंग यावना तोंगन तोंगन बा बिल सिंग पुथोकनाबसु वरेप लौखे लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन की थबक मपांगल कलहननबा रेवेन्यू डिपार्टमेंट दा मैन पावर एंगटहनबदसु ngasi कैबिनेट ना आयाबा पीखरे पनबजाबदी स्टेट गवर्नमेंट की गो टू हिल मिशन की मखादा तमेंगलोंग दा कैबिनेट मी फंबा ngasi की असिना अनिरक सुबने अतोप पाउ अमदना छत्तीसगढ़ दा CRPF की जवान अमा अतोप अमा काप्तुना हटखरे छत्तीसगढ़ दा CRPF की जवान अमदा अतोप अमा काप्तुना हटखरे अमना सोकले मासेल खुथोकनबगी थौथोक अमदा छत्तीसगढ़ की बस्तर डिस्ट्रिक्ट ngasi मखोई की कोलिक अमने CRPF जवान अमा नंगमैना काप्तुना हटकेबगा लोइनना अतोप अमना सोकले हाइना पुलिस दा फंगदोखरे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बस्तर रेंज सुंदरास पीना फंगदोकबा मतुंग इन्ना थौथोक अदु ngasi अयुपुंग निपाललोम ताबदा केसनूर पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा सेडुआ खुंदा लेबा CRPF की चनी निफुगा मथोई सोबा बटालियन की कैम्प दा थोकिबने IGV ना आई की मेंटल प्रॉब्लम खरक मरी लेना लायंग नबकी नब केम अदुकी आइसोलेशन वार्ड एडमिट तौदुन लेबा कांस्टेबल गिरीश कुमार सही कुनमंगा सुरबना कांस्टेबल प्रमोद कुमार सारी सही कुनतरे सुरबा मियोय अमा महाके कोलिक अमदगी राइफल मुल्लगा सारी अमस अतो पर्सन अमदा कापखे थौदोक अदुदा सारी खुदकता सिबगा लोइना कांस्टेबल संतोष वाजम सही कुनतरुक सुरबा मियोय अतोप पर्सन अदुना सोके हाइना मांगना पंगदोरकले सुंदरासना आइकी मखोई अनिदा कापलबा मतुंग कुमारसु मसामा थंत कापसनजबदगी अरुबा फिबमदा सोखे सोकलबा पर्सनल अनिमक जगदलपुरदा लेबा अस्पताल अमदा पोखटख्रे अमदे हेलीकॉप्टर मखाताना रायपुरदा पोखिनाबा थौरांग तौरी आइनसु मांगना फोंदोकले महाराष्ट्र की बिड डिस्ट्रिक्ट दा सीदुना लेरंबा वहांगसिंग बर्ड फ्लू पॉजिटिव ओरंबा थेंगनरे ऑफिशियल नुमित खरने की ममांगदा महाराष्ट्र की बिड डिस्ट्रिक्ट दा सीदुना लेरंकिबा वहांगसिंग बर्ड फ्लू पॉजिटिव ओरंबा थेंगनरे आइना ऑफिशियल अमने ngasi phongdokre ऑफिशियल दुना phongdokpa matung ina hokeba जनवरी 22 da bed district की बालगढ़ माउंटेन रेंज मनकत लेबा लोनी खुंदा वहंग मंगा अमसों अतोपा लमदक की सा उजेक अमसीदुन लेरंबा थेंगनखे सिरमलिबा उसेक्सिंग अदुगी सैंपल सिंग लेबोरेटरी दा थादुना टेस्ट तौब मतमदा बर्ड फ्लू पॉजिटिव ओरंबा थेंगनरे आइना भागना phongdokle एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट की सीनियर ऑफिसर डॉक्टर प्रदीप आगफना आगे बर्ड फ्लू कन्फर्म तौकिबा असिके मतुंग उसेक्सिंग सिदुन लेरमलिबा मफम अदुगी किलोमीटर तरागे अकोइबदा मफम सिंगदगी हौजिक सैंपल सिंग खोंकटपगी थबक चथरे हौजिक फबुगी ओइना मखोइना सैंपल साम तरहमदोय रोम खोंकटले अमदे सैंपल सिंग अदु टेस्ट तौननबा लेबोरेटरी थारगनी आइना मांगना फोंदोगले
Magna ki January 22 ki matungda loni khun manak ta leiba mafam amadasu atopo wahung ni pan sidun len ba thengna ki aduba test tobada ariba wahung sing adudi bird flu negative oiki atopa yamna nungai taba thodok amada accidental lever mari sire taret Sokle Madhya Pradesh ki Rajgarh district ta makhoi ki gari na container truck amaga thongkai na badage lever mari sikhiba loidena atopa taret na Sokle aina police na ngasi phongdokre Police official amana phongdok pamathung ina thodok adu ngarang numidang Rajgarh district ki panchare Pachore police station ki manung chen leiba udan ke dikhun manakta Agra Mumbai National Highway de thokibane magna hai ki makoi ki gari ga container truck amaga thongkai na tuna lever mari khudakta sikhiba loina atopa tare na soke asokpa singdu Sarangpur civil hospital da pukhat kre aina official duna phongdokle magna hai ki misi mina nangliba lever sing ado Uttar Pradesh dagi ni amade Maharashtra ki Malegaon tamna chatpa ki lambida laibak thiba thodok adu thokibane aire Nagalambarom dasu mai chakpada pikli pinapi masa ama sire ahum Sokle Orissa gi Kendrapura district ta ngasi makhoi gi jumgi maningda Peiduna thamba Charu mapei ama mai chaklkpdagi sahi ahum khangta ngari pinapi masa ama sikre amasong mahaki imungi atopa Mioi ahumna aruba phibam da Sokle aina police ngasi phongdokre Police official amana phongdok pamatung ina thodok adu ngasi anganbada Rajnagar police station ki manung chenna samudra khongban da leiba okilofla khunda thokibane magra haike imungdo ki mioi sing adu makhoi ki labuk taki khawrakki ba pausing sangnaba ki damak makhoi ki jung ki maningda khanba tent ambigi manung da tumdun leibane kerosene ki thongmai amadagi charu mapei du mai jalakhi po ramba yai thajari aina phongdok leduna official duna aike makhoi na lauba tabadagi jumlo na baki mioi sing na makhoi ahum kanki adubo nupi masa adu di khudakta sekhi asok posing adu Kendrapara district hospital da bukhat ki baga loinana makhoi ki phibam su lulan lairi aina official duna phongdokle High Court na reserve tourkpa S.Bir ki disqualification bo challenge tourkpa case Supreme Court na sayul ani ke manungda laukthok na ba khangalakle Lebak asigi constitution ki makha da Manipur Legislative Assembly da lingliba masigi S.Bir na presiding officer oiraba tribunal na June 19 ani kunda anti defection law ki provision singi makha da disqualified tawkiba MLA singi manungdagi 24 kompi assembly constituency ki sanasam bergidi magna disqualification asibo challenge torokpadagi well sathar ka reserve tawdun thamlakiba judgment amasung order adu sayul ani phawbagi manungda laukthokna Supreme Court of India na High Court of Manipur da khangalakre ex MLA S.Bir na maki disqualification po challenge tawradun High Court of Manipur da file torkiba civil writ petition sing aduna WPC number 331 of 2020 362 of 2020 amasong 363 of 2020 ne civil writ petition sing asi Manipur Legislative Assembly ki speaker magi secretary amasong atopa mari leinaba singbo respondent sing oina council ka makoi ke mathakta file torakibane district ayambda petrol gi mamal liter madalupa marfudara henkhre IOC ki official na petrol gi mamal henggatlakpagi maram khngde hairkle India da auki patha khara asida petrol amadi diesel gi mamal angak khufangna wangkhalakle Manipur gi district ayambda so petrol leader amagi mamal lupa marfudara henkhre petrol gi mamal lepalaitana henggalakpa asina potche gi mamal wangkhalakpadagi nongmagi suraga chariba imung kyadadi khudongthiba kya mayongnare haukiba matam sing gi yengnarupada petrol amadi diesel gi mamal kai hena wangkhalakliba asigi matangda pausi asin akhana unarubada IOC gi official na petrol gi mamal henggalakpagi maram khngde hairkle Nagalamarom da NSCN-IM na Imphal-Jiri Lmbida makhal makha kayagi tax Fongna Loure driver sing India government amasung NSCN-IM gi marakta matam kayagi mamangda ki pes tok chataduna laklabasu NSCN-IM gi kedar sing na National Highway 37 Imphal-Jiri Lmbida makhal makha kayagi tax Fongna Loure haina lambi asida pochai puthok posin tawriba gari driver kharana pause asiga akanana unabada phongdorakle aroibada content sing asige maroiba pau khara asipa pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yeng video popuna pathaka chari channel asin adomda kanarabadi subscribe to video sing na subscribe to video molonena like and share to busu ka bigunu promopo amukana thagachari